General PYD huai hota Notice India PYD zong ten kung tina arua la sosiolog de kan man hun October ni chu kan lo theng le tareng maya he ni hi hun sang PYD member ten van tang than thil thra ti na hun tan an hang thrina kum sang khaza kwa sam kwa pakwa general PYD conference ro relin sosiolog de nei ni se ti na pasa chu mi bo zui nan chuan kum sang ni le sang ni atang khan man tran ani a kumin hi trum som ni le pakhat sosiolog de kan man na chi ani tunlai kan boruak COVID-19 wanga kan khotlang nunte an khailak ta ka wangin in central district ko in wantlang ta na thil thra bati na hun du viau maila arim lo na chena om wangin central district khan mual samfai turin ro man kan siama he thana hian he kan thlan muala hi mi pathum kan lo phum ve to ani ka khua jin naram khovel shingi ka cham chui hun reilo te tan mai ani hun dang lam to ngai lo na khopui thar chang tura in buat sai namaya hian zing dar som le mit som ni vel ania district lama kan hroi tu te po anon thleng chho to a Shillong section pastor ti vanil hruai te le Shillong lama kan kau han uparo lo puya te ron tel puya tin district superintendent Renal Romoi ral te in ron ho thaya chunga kan lom le mai khua te that vak lo in buk te kan han zara chumi nuwa chuan mong lama tangin thamul sam turin an sukha kan han thok tran hal mop mai ni district secretary renal pek lian siung te ro dam lo na wangin super care hospital a omin vain district PYD 10 sosiolog de kan man chu min han pui thei talawa pui kan til he mai tuntrum sosiolog de kan mana hian central district PYD kan hroi tu ten min han ho kim thaya district PYD president pastor ti vanal hruai te district PYD secretary pastor BD Coverson te le unau palal ramruata district PYD treasurer ten min han ho thaya ni kan hriat thu angin central district khan mual hi hun rei to takata to thlan mual nei hi athanga ti in ruam han na te kan hroi tu ten lo siama an bo zui boka hemi thlan mual kan nei na chan tak hi central district chunga kan kaushan chunga thlan mual hi a kaushan angten nam angte hian nei de furmaya kaima ni mizo po hian thlan mual chu han nei ve bok ma ila kau khanem bar zong in phumarem si lawa wai me thlan mual wai te in phumarem lawa wai me ni si lo kau khan member ni si nam dang tan hian in phum na tur hun hi bai an bai vai le thina chuwang chuan hei tu na thlan mual hun hi kum sang ni le som panga kum top lam khan central district in an han leive taroi maya ti chuan voini thleng mai hian ti hian central district khan mual hi khan mual committee te in siamin kan enkol chunjam ta zela hei hi kaimani ko khan tan chuan le central district a omek te tan chuan khan mual kan nei hi poimo emani
mual ram hi kongpui tanga han en thak khian kan ding lampang hi elai chhovel hi thlan mual ram chho deuh vek ania ko hran thlan mual te kan ding lam thla poi mi ram nia chuan hei thing vara khan kan hanin ri a he ta among lam si pai hun fencing om kual deuh ruya chuan tian han kan thaka kan vei lampang a hian korte kal thla hi kain rina nia hei poi pi lampang so EFCI lo thlan mual ani ve thung ani Sinh đầm bụi đen em mà ren hi cả lâu đón chẳng lâu dài ôn khóc bụi ngái cứ cha nia tâm nghe ta chuan anh lệ sinh lâm đana cả chân nu tê rau thắp vang khua nun đã thinh par môi tên na bồ mê thắp vang chẳng ba ila ram thêm turin cả thâu lệ ăn khóc về lạ sông buai lệ lung ngay tên mình chim china cả sinh nun par môi cả vui liam ni chua thu thung ram môi à cả lối về ăn dài on khóc vui ngay cả cha ni tâm nghe ta chuan an le sinh lâm dana ka chen nu te ti chuan khan mual ti chu kan han sam zo fel nu chuan district PYD president ni bok le Silong section pastor Tivan Shoi chuan number te halom te soina ten na ya Renal Romoy Ralte district superintendent trong China te anaya anei zo nuwa than mual atangin ei turan siam na hun headquarters Sunday school hall lam kan pan chho le ta ani kan sei to angkhan tun lai shileng COVID-19 wangin van tlang tan thil thra ti du hle mai la arim lo na chen a ani kan ti to kha Silong section chua kan local pakhat ubrin za lam unau te po in biakin bulvel define le chei that ngai te chei tha in vo in social work day ya hian biakin hun lama na an thok ve mek bokani Chuan district headquarters and the school hall ai tur siam hun kan han thlang chawa huna na siam pui te hawin ai tur tui nai tak mai min lo luya chunga kan lom hle mai PYD social work day refreshment puri and this is sukha roti and this is chicken with aloo fry this is the shampoo who have prepared for us. Very special, very special. Promote our superintendent, our central district president. All our PYD, he's our treasurer. He's our advocate, PYD advocate. Rawn health ex-treasurer and ex-president Mr. Pinga and Puya from CBC student came from Bangladesh and Alex headquarter PYD
and Brother Samuel, PYD headquarter PYD, and Brother John Moya from Shillong local PYD secretary, and PYD secretary of district headquarter local church, Mr. Henry. Thank you. Hi, hello everyone. So he's very active. Brother Hassan is one of our PYD from Shillong. Then Brother Calvary is from Tripura, but now he came for social work. Our former vice president, Brother Rolopuya, Upa Rolopuya, just had the birthday. Central District chunga hian section ni kan oma, Shillong section le Tura section in kan thena. Shillong section chunga hian local anga chhir tur chuan local li kan han oma, nongpo umrinza district headquarters le Shillong local te kan oma ni. COVID-19 avangin tuntrum kan hatlang po kan hanin select daw avangin member tamzo kan kal thailawa poi kan tihle mai chia po hai wana nu siam poite wana nu liberty le wana nu lalrin poite chi until thai ani ole khati zong kha kumin kumsang ni le som ni October ni social work day Central District PYD 10 kan man report kan han pek thai chu ani clear to te in zawain social work day chi bai vek ule